can always get in touch with me kung gusto niyo ng property around this area. Also, this is Pangasinan. May mga properties din ako din. As you can see, ang Pangasinan may dagat at saka bulubundukan din around it. Kasi kailangan mo ng sugar sa mga ganitong pagkakataon. Palaban tayo, palaban. Kaya na. Pero in fairness, ayun ang ayan, exit lang yung pila natin. Yan yung isang start. Pangalawang pila na. Pero una ulit kami. Yan yung start ng pila. Yun yung start ng pila. Wet ni Cheryl. Wet ni absorb muna tayong lahat, no? Siya rin nag-absorb pa. Wow! Wow! Yeah! Hello! So, hindi ko na nasabi yung lines ko. Oh my gosh! So, hello! Welcome to the Philippines! Mabuhay! Nag-rehearse ako dito. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Welcome, Mabuhay. Song Joong-hee, please say hello to all of your fans here in Manila. Salamat Manila. 정말 너무 많은 분들이 와
제주입니다. 많이 와주셔서 감사드리고요. 이렇게 필리핀 마닐라에 초대해주셔서 너무나 감사드리고 너무나 행복하고요. 그리고 또 아이엠 월드와이드를 통해서 이렇게 여러분들을 직접 또 처음으로 인사드릴 수 있어서 너무나 반갑습니다. 고맙습니다. Grabe, ang daming tao ngayong gabi. Punong-puno na yung venue talaga. I am very grateful and thankful for all coming here tonight. At siyempre, maraming salamat din sa invitation at sa I Am Worldwide for bringing me here in Manila for the first time. Wow, look at that. As you can see, punong-puno talaga. Everybody showed up and I believe that this is your first live appearance in Manila. 두 번째로는 제가 너무 사랑하는 제 작품인 빈센조라는 드라마도 그렇고 다양한 드라마도 이 가수분들께서 OST를 이렇게 불러주셔서 정말 진심으로 영광입니다. Una-una, nasa backstage ako. No, siyempre, when I heard the cheer, napakalakas. But I was just thinking, marami pala yung mga audience. Pero nung lumabas ako, napakarami. Ang dami talaga mga tao pumunta dito. And secondly, one of the works that I really love ay Vincenzo. And yung Vincenzo is loved by a lot of Filipino fans. And the OST was sang by other Filipino artists kanina. Kaya I'm very blessed and very happy. 와, 그리고 사실은 백스테이지에서 제가 대기실에서 빈센조 OST가 나올 때 그 노래 불러줄 때 그 영상을 찍어서 저희 빈센조 배우들한테 보냈어요. Actually, nung nasa waiting area ako, when the Filipino artists were singing the OST of Vincenzo, I took a video of it, tapos nag-send ako sa mga co-artists ko, co-actors ng Vincenzo kanina. 네, 너무 감사하다고 전해달래요. And they said, thank you very much for singing. Oh, I love that, syempre, no? Nag-prepare kami ng bongga para lang sa'yo to make sure you feel the most loved here. Talaga namang highly anticipated. And yes, you did mention na Vincenzo, lahat tayo, hope, diba? And for you, what do you think makes your K-dramas so endearing para sa aming mga Pinoy? I don't know. Why? Nga ba? Why? Why nga ba? Huh? Kayo magsabi? Bakit nga ba? Oh! Gusto mo sumagot? Okay. May Q&A? Okay, nag-heart sign na lang siya. 네, 아니, 그러니까 저도 너무 감사하고 궁금해서 정말 너무나 과분한 사랑을 받는 것 같아서 여쭤보고 싶었고요. 아무래도 저 역시도 제가 너무나 사랑하는 작품이지만 촬영하면서 너무 즐겁게 사랑에 빠져서 했던 작품이었고, 뭔가 좋아해 주시는 이유가 있겠지만 한번 다른 기회에 또 필리핀에 다시 와서 여러분들께 방금 한 것처럼 디테일하게 질문 드리면서 한번 이렇게 공유해보고 싶은 막 생각이 드네요. Siyempre, very grateful ako sa inyong pagmamahal sa aking mga works. And I'm very curious kung bakit you guys love this drama so much. It's an excessive love that I'm receiving. Siyempre, doon sa shoot mismo ng drama, I really enjoyed as well. Ako din, curious ako, why do you love that drama? So next time, if I have an opportunity, I want to have a conversation with you guys about it. Umiiyak na yung iba. Kaya niyo pa. First 10 minutes pa lang 울지 마요. 그러니까. Don't cry, don't cry. Don't cry! Okay, well of course, nagpapasalamat tayo. You know, you are here because you are officially now part of the I Am Worldwide family. So what was your first reaction when you heard that you're gonna be their newest brand ambassador and 2025 headliner? What was your reaction? 네, 일단은 맞습니다. IM 월드와이드를 통해서 또 이제 앰베서더가 되면서 이렇게 초대를 받아서 오게 됐는데 다시 한번 진심으로 감사드리고요. 처음에 얘기를 들었을 때 IM 월드와이드 제품들이 굉장히 네네네 감사합니다. 굉장히 웰빙도 추구하고 건강한 음식으로 만든다는 얘기를 듣고 더욱더 반가웠고요. 그래서 저도 촬영하면서 마셔봤는데 여러분들께서도 여기서는 워낙 유명한 제품이라서 다 아시겠지만 많은 분들께 더욱더 사랑을 받지 않을까 생각하고 있습니다. 네.
Siyempre, through the invitation of I Am Worldwide, nandito po ako sa Manila to meet my Filipino fans, kaya thank you very much. And nung narinig ko na ako yung ambassador para sa I Am Worldwide, siyempre, yung products ng I Am Worldwide, napakaganda. I know, lagi kang busy, but I know that you also shot that during the winter season. So, 맞아요. for sure, mahirap yun, ha? So, for you, what were some of the challenges? Paano mo na-overcome yung challenges during the cold winter season? 네, 겨울에 촬영을 해서 조금 춥긴 했는데 촬영이 재밌어서 추운 거는 별로 그렇게 문제는 안 됐었고요. 오늘 또 이게 여러분들을 여기서 직접 뵙게 되니까 또 새로운 아이디어가 생기는데 혹시 다음 촬영에 기회가 생긴다면 이 필리핀에서 직접 또 와서 촬영을 해도 재밌을 것 같다는 생각이 듭니다. Siyempre, nung nag-shoot kami ng ABC commercial na yan, very cold. Pero I forget about the coldness kasi napaka-fun yung shoot doon. And then, nandito ako, nakita ko yung mga Filipino fans, meron akong bagong idea. What if, mag-shoot na lang ako dito sa Manila next time? Wow! Diyan tayo magkakasundo. That is something we all want. But speaking of weathers, ano ba, personally curious lang kami, what is your favorite season? Ano ba, winter, spring, summer, or fall? 아무래도 summer. Siyempre, summer. Huwag ka na umuwi! 네. Summer lagi dito, tama po ba? Kasi 그러네요. ng pagmamahal natin, yes! 맞아요. 가장 덥긴 해도 여름이 뭔가 이렇게 살아있는 것 같고, 네, 좋아요. Pero yung summer kasi mainit, pero napansin ko na parang I'm alive. Kaya gusto ko summer talaga. Nako, kaya nang uuwi talaga. Dito ka na. 오케이. Ang galing ka usap! 오케이, 제니. 오케이. Yay! Okay, I love it. 이따가 제 와이프한테 전화 한 번만 해주세요. Mamaya ako, please call yung asawa ko. 못 간다고. Hindi ako uuwi sa Korea. Yes, I think everybody will love it here. Wow. Binenta talaga, no? 일단 너무 맛있고요. 그리고 Unang-una, masarap. 맛살라. Masarap. 맛살라. Masarap. 맛살라 po. Masarap po is like how you say it politely. Ah! 맛살라 po. Yeah, 맛살라 because 맛살라 po. Yes! I love that. Okay, masarap mukha nga naman. Okay. Ay, grabe kayo. Okay, o sige. And of course, hi! Diba, ang Cafe Macchiato, Italian siya, and you know, again, Vincenzo is super well Wow. diba? So, sa tingin mo, bakit ba mahal na mahal namin lahat ang character mo sa Vincenzo? Why do you think so? 그러니까요. 왜 그럴까요? Bakit kaya? 어? 그러니까 너무 저도 알고 싶은데 그냥 감사할 뿐이고요. They said bad boy image. Bad boy! Oh! bad boy. Bad boy! Yan pala gusto natin eh. 아 진짜. Chicha! 맞네요, 배드보이. 오케이. Ito nga, no? Bad boy. 근데 배드보이가 더 나쁜 배드보이들을 또 무찌르니까 좋아해 주시지 않았나 싶기도 해요. Sa tingin ko kasi nag-attack yung bad boy na mas bad boy ng mga bad characters, kaya baka gusto nyo ng bad boy. 맞아요. 그런 거 같아요. 감사합니다. Salamat po. Yes! O, diba? May sagot talaga kami lagi. Okay, so for you naman, what were some of your favorite scenes shooting for Vincenzo? 우와. 너무 어려운 질문인데 너무 좋아하는 장면이 많아서 기억에 남는 건 아무래도 우리 전여빈 배우가 맡았던 홍차영 캐릭터랑 마지막 회에서 키스씬도 기억에 남고 Siyempre, ang dami kong memorable scenes, pero isa sa mga nun ay yung last episode, may yung sa
kiss scene sa last episode. 그리고 첫 번째 에피소드에서 와이너리에다가 불 지르는 장면도 Tapos yung sa first episode din sa winery, parang nasunog yung winery. Yun din yung memorable sa akin. 네, 기억에 남고 너무 기억에 남는 장면은 많죠. Siyempre, ang daming mga scenes that's memorable for me. Oh, ayun na. Oh, okay. mahal ko kayo. mahal ko kayo. Oh, di ba? Every break may bagong Pinoy word. Okay, but of course, mahal ka namin. 와, 필리핀어 근데 이 발음이 되게 예쁘네요. Sobrang ganda yung pronunciation ng Tagalog, no? Napansin ko. Kami lang to. Oh, we'll teach you more. 너무 이뻐요. Ano pa kayo turo natin sa kanila? 오. 네? Mahal kita. mahal Kita. kita. That's just I love you. Aww. mahal kita. Okay. How can I say I love you so much? Mahal na mahal kita. mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal. mahal Na mahal mahal kita. kita. Oh, oh my gosh. Guys. mahal kita. Oh, galing ah. I love it. Oh. We can do this for hours, guys. O, diba? Mamaya mag-flash dito na Tagalog code word. And you, it is your task na i-act out parang charades lang. Only with your hands or body. Ang words na to, wait for my cue lahat ng to related sa Vincenzo, okay? So, are you ready? Jungi? 빈센조와 관련 있는 거예요. Okay, related siya sa 까라파티. Why is 까라파티? Seems like calamari. Okay, huwag muna kayo tumigay. Okay, are you ready? Okay. Okay, timer starts now! Ang dali lang, kaya-kaya. Ano kaya yan? World peace? Charot. Ano 인자기. yan? Yan, Zagi, 어? tama. 어? Yung Zagi. Yung Zagi. Zagi. Yung Zagi. 새. Yes, you said it bird. correct. bird. 새. bird? pigeon. Yeah! okay. Oh, you took it. Pigeon is correct. Thank you, Claire. Ang galing na. Okay, so Kalapati. Claire, Kalapati. you have one. Okay. Okay, scoreboard is one. Very good. Okay, I love this game. Okay, you love this game. Okay. Chamba, Kadani. This is Congratulations, Claire. Okay, so may fun fact lang tayo. Kalapati means pigeon, that's correct, in English. And in Vincenzo, your character had an invasive pet pigeon, right? Inzaghi. 맞아요. 피자 나왔었어요. 네, 인자기. Inzaghi. Oh, Inzaghi. Okay, Oh, so now, let's go for the over there naman. Doon naman tayo. Kamustahin naman natin. Hi, kamusta naman kayo dito? And now we have Icy Mendoza. Ayan na. Kamusta ka nagwawala? Sis, kamusta ka na dyan? Icy, sino Okay. ating mahiwagang player? Ikaw! Ikaw! 누구? 안녕하세요. Okay. Go! Hi girl! Icy, anong pangalan niya? What's your name? Pinayin po. Kaya ka na makisabot. Hi, Sanjongki. Hi. What's the name again? Divine. Divine. Funny. Divine. Divine. Yes. Hi. Okay. So, Divine, ready ka na ba? Handa ka na? Nakapag-warm up ka na? Okay. So, let's see the next word. You wanna look? Okay. Next word is... 아포이. Easy to pronounce, right? Apoy. Okay, so Apoy. again, you can answer in Korean or English. Are you ready? 네, 아포이. All you have to do is actions lang ha, no words in 30 seconds. Ready? Divine? Okay, timer starts now. Oh, you don't use your mouth. Ang cute ni Divine.
Pinigil niya talaga eh. Kaya mo yan. Can you feel my heart? Ano kaya to? Go, ayan, look Yeah. at Divine. Okay yun ah. Oh, wow. Huh? What's that? Ah! Fire! Napakadali. Ah, okay. Kaya, 너무 fire. 잘하신다. Galing yun. Yes. Fire. The Fire, fire okay, in our okay. hearts. Wow, okay. Okay, dito naman tayo. Diba nagpaapoy tayo? Thank you, Divine. Sa Vincenzo, diba? Okay, so yun ang ating fun fact. Oh, May okay. fire scene kasi tayo nung sa Vincenzo. Sa Vineyard. Okay, so now, dito naman Vineyard, tayo Vineyard. pumili. Yes. Ayan na si MJ. Okay, MJ! Tayo, kanina, at hirap na tayo dahil ang daming deserving! Oh my gosh! Sino kaya yung tatlo kami pili natin? Okay, meron na ba? Parang Ready? ano na sa atin? 한 번을 어떻게 뽑아요? Representa na. Paano tayo magpili ng isa lang? Kapit tayo, ate. 아, 오케이. 안녕하세요. Ayan. Ayan na siya! Nauna yung finger heart. Nauna ang finger heart. Okay. Hello? Sinigawan kaming lahat. 감사합니다. What's your name? Ibigay ba sa'yo? Kalma. I'm sorry. Hindi mad. Leanne Duarte. Go! What's your name? Sorry. Leanne. 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 레안. Leanne. 레안. Oh. Hello, Lean. Okay. Sabi ko sa'yo eh, ibang energy ng Filipino fans. Leanne represent. Okay, Leanne, handa ka na ba? Yes, I am! Okay, are you ready, Julie? Yeah, I'm okay, ready. let's see Let's the go. third word. Here it is. Ay! Parang familiar. 아싸라. I think you already know this. 아싸라. 아싸라. 아까. Okay, i-acting mo na. Timer starts now. Andiyan na eh. Okay, look at her. What's wow? Ang galing mo na. Tumutulo siya. 어? 어? Okay. Wow, you like acting? 아까 우리 했잖아요. Kanina, we talked about this. Yes, yes, yes. Delicious. Great job. 저는 아까 이 단어를 이제 외워서 맞는 것 같은데 했는데 이거라는 건 줄 알았어요. Yeah. Kanina kasi sabi ko, masarap parang it's very familiar. Tapos nung nag-check siya, nag-cheese siya, tapos sabi ko, ano ba ito? Masarap? Cheese ba ito? Ano ba yan? Siyempre, hindi naman natin mapigilan. Fun fact, diba? Yan, that is how Vincenzo would describe your favorite pasta dish, right? Masarap. Delicioso. Matches sa'yo. 아싸라 맛있어요. Okay. Alright, so far so good. You got all three. Let's go. Let's move on to that side. Let's go. Let's go. Are you guys ready? Dito na ba? Dito ba? Hi, Janina. Hi, Janine. So let's find our player on this side. Mag-ingay. Okay. Okay. 누구? I think napili na natin ang player. 안녕하세요. What's your name? Relax. Okay. What's your name? Gian. Hi, Gian. Gian. Demure. Gian. Hello, Gian. Gian, sumakses ka na. Sobra. Okay. Ay, namatay na siya. At namatay na siya. Oh, kaya pa. Oh, hinga ka muna.
Hinga-hinga malalim, Gian. Relax. This is your moment. 괜찮아. Oh, chill lang, kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. That's how you tell them to calm down. Calm Kalma, down. kalma lang. Kalma lang. Kalmalan. Lang. Lang. Kalma lang. Yes. You tell Gian, kalma Kalma lang. lang. Okay, are you ready for the You word, can do it. Gian? You can Okay. do it. We can do it. Let's Okay. go. Let's go. Let's look at Let's the go, word. let's go. This is the next word. 진또. Can you say it again? Show them. 진또. He's Huh? saying Jinto. 긴또. Ginto. 긴또. Okay. Alright, kaya mo yan. Paano kaya? I-act out ni Gian. Okay, timer starts now! 너무 잘하실 것 같은데. Tingin ko magaling ka eh. Ano yan? Medyo challenging to, no? Paano kaya? Paano ba i-acting nga yun, no? Medyo What mahirap are you to, ah. doing? Huh? I love the emotion. I know. This is hard. A bit harder. 오케이. 네. Paano kaya? 빈센조랑 관련이 있었거든요. 골! 맞아요? Tama ba? Gold? You're so good. Ang galing naman natin! 빈도. You're so good. Okay, confirmed. Sumakses ka talaga. Wow. Nanalo ka pa. Parang yung moment na to, golden moment. Grabe ah! Thank you, Gian. Congratulations! So far, so good. You have 4 points! Yeah, 4개 다 했어요. Perfect score! Grabe naman, Mr. What's next? Perfect. Let's go, let's go. Let's go! Let's Okay. go. So, ginto. Bakit ba ginto? Dahil, di ba, you were tasked to retrieve gold 맞아요. sa Vincenzo, di ba? 맞아요. Worth 110 million? Okay. 맞아요. So, ito naman. 5th player, last na for now. Sino kaya? Last but not the least. Ito pala, MJ. Ito na. Last but not the least, we do have. Ay, kilala ko to ah. Hindi na kita tatanungin. 안녕하세요. Hi, Melissa. Melissa going in the house. Yes. She's a very good volleyball player. Hello, I'm Melissa. You greeted me Ah. last year, birthday. You met my husband in ayan na. Phil. Ayan na. Anak lang! Hi, Rocco. Terno pa sila, oh. 기억나는 것 같아요. Parang I remember. 잘생긴 얼굴이 기억나는 것 같아요. Ang pogi niya kasi, ang pogi ng mukha niya, that's why I can remember. Ikaw pala lang nagdala eh. Okay. Oh, di ba? Close eh. Love it. Okay, so, Melissa, good to see you. Excited ka na ba? Ready ka na ba? Melissa. Pakita mo yung volleyball moves mo dito, ha? Okay, so, let's see the next word. Okay, let's go. Are you ready? Jungi? Yeah? Okay, let's see it. 무살리. Kaya mo yan. Okay, sige. Kaya mo yan. Okay, let's All right, go. let's go. Let's bring in the timer. Timer starts now. House. Bigger. House. 금가프라자. 금가프라자. 근데 building. You're so good. Love it. Sumakses si Melissa. Thank you so much. O, di ba? Wow. Congratulations. Right. Napakadali. Thank you, MJ. Thank you. O, di ba? Ano, dyan ka na lang. Hi! Anything else to say? Kiss na lang. Thank you so much for greeting me last October. I Thank you cried. so much. She cried daw. Umiyak siya. 감사합니다. Oh, okay. So yes, Gusali means Thank you. building in English, diba? Yung Gunga Plaza, Gusali. diba? Was the Gusali. name of the building located in Seoul na Vincenzo tried to save.
Yes. Okay. Okay, I love it. Alright, so thank you so much. Ang saya-saya, diba? First game pa lang natin yan. So for you, how was the experience trying to guess all of these Tagalog words? Masaya ba? 아니 이 발음이 너무 예뻐요. Ang ganda talaga ng pronunciation ng Tagalog words, alam mo? 그래서 diba? 약간 배우고 싶은 욕심도 생기는데요. Parang gusto ko talaga mag-aral ng Tagalog din. Ay! 너무 예쁘지 않아요? Di ba? 발음이? Di ba? Parang sobrang ganda ng Tagalog. Yes! Kami lang talaga to. Ang dami mong tutor, oh. Kaming lahat, di ba? Mag-sign up, maging tutor. Yes? You're, ano, pretty. Oh, di ba? Okay, well, I love that. Siyempre, again, this was all, yung theme ng Vincenzo. Pero aside from that, we also saw you in so many other series, di ba? For example, ano ba, ang dami mo nang na-play na roles eh. So we've seen him play, di ba? Yung North Korean who struggles to obtain refugee status in My Name is Loki One. And then, yung epic fantasy drama, I'm giving you like a throwback here, diba? Astel Chronicles, diba? Where he plays the Igutu twins, Unsum and Saya. And meron din, syempre, he was the lead star in Reborn Rich, the second most watched K-drama in Korean cable history, in which he played the youngest son of a powerful conglomerate. So congratulations on that. Napakagaling, di ba? 감사합니다. O, di ba? At patuloy pa yan, syempre. Marami pa tayong naaabangan from him. Pero ikaw, Jungishi, I wanna ask, ano pa ba yung ibang dream roles mo na gusto mong mag-play in the future? 우와. 예, 정말 아직도 많이 하고 싶은 캐릭터들이 많지만 아까도 잠깐 얘기했었는데 어렸을 때부터 약간 이 판타지에 나오는 뱀파이어 캐릭터를 한번 해보고 싶습니다. Siyempre, marami akong mga genres na gusto ko mag-explore. Pero since I was younger pa, gusto ko mag-try lang, ano mga vampire sa fantasy. Oh! Vampire pala? 뱀파이어인데 I know! 굉장히 아시아적인 색깔이 결합된 특이한 뱀파이어를 한번 해보고 싶어요. Pero siyempre, dapat one of a kind yung vampire. Yung vampire na may Asian color din. Diba? Nako, may... sikat yun dito ngayon, di ba? Trending yun ngayon eh, di ba? What happened, Bella? Why are you crying again? I know, right? So, Jungishi? Okay, so yes, vampire pala ang gusto mong magampanan. Oh, okay, very interesting to know. Okay, so alam ko meron din siyang upcoming new role that you've been preparing for. I know na talagang sobrang dedicated ka pag may new role ka. Talagang inaaral mo kung ano yung role na yun and what skills that character needs, diba? So, for this upcoming new show, it's actually for your next big drama series called My Youth. You actually learned how to do floral arrangements. Is that right? 맞아요. Flower arrangements! Sino mahilig sa flowers? Sino ang gusto ng flowers 좋아하세요? from Song Joong-gi? Ah! 오, 와우. So tell us more about Muna, My Youth. Tell us about your character in this show. 네, 얼마 전에 이제 촬영을 마친 마이유스라는 드라마를 이제 올 여름에 여러분들께 인사를 드릴 수 있을 것 같은데요. 말씀해주신 것처럼 플로리스트 역할을 맡았고, 그래서 굉장히 열심히 살아가는 플로리스트가 어렸을 때 좋아했던 여성을 다시 만나면서 추억을 다시 되새김하는 되게 아름다운 사랑 이야기인데요. 말씀해주셨듯이 거기서 플로리스트 역할을 맡았습니다. 기대해 주십시오. Recently lang nag-finish yung shooting sa this year. Sa summer, mag-release ng itong drama na to. Kaya abangan nyo po ang drama na to. And yung character ko doon ay florist. Right? So, the story is about the two male and females. Talagang naka-in-love sila. And then, nung nasa adult life na po sila, they will fall in love with each other. And yung character ko doon ay florist. Kaya abangan nyo po ang aking drama, My Youth. Ay,
I'm so excited for that, no? Parang nakaka-curious na talaga siya right now. I personally love flowers. I think lahat dito mahilig sa flowers, diba? It really brightens up your mood. And ang galing mo doon, I have to commend you on learning something new. There really is, joy in learning new things. And with that said, why won't we put your new skills to the test for, game number 2, if you may? This is called Ready, Set, Blue! 오케이. 가보시죠. Let's go. 오, 와우. Yes! We've prepared something familiar to you, I believe, especially since lagi ka nagpa-practice, diba? Ng floral arrangement. So, ayan. Para sa mga plantito-plantita natin in the house, mahilig sa plants. So, we have here some plants and some flowers. And I think, can you guess what you're gonna do? Yes! We are going to put your new skills to the test. So, Juhi, are you ready for this? So, for here, we're gonna ask you to create your own flower arrangement on the spot. Ayun na, nag-start na siya. Within 3 minutes. So, what do you think? Are you up for the challenge? 3 minutes? Oh, nagulat siya dun. Okay. Parang may challenge, diba? Are you excited? Are you prepared? Kayang-kaya? Okay, let's go. Oh, ang dali. Okay, so, I'm going to cue the timer, okay? Okay. Guys, let's cheer naman for Son Joong-gi! Oh, we got to see him in action, doing something so romantic. Okay, let's cue I'll the try my timer. best. Oh, hold on, let's get the timer first. Okay, timer starts. All right, timer starts now. Let's go. 3 minutes on the clock. I'm also very curious kung paano nga ba talaga, minsan kasi, pag natatanggap na natin yung mga flowers, tapos na siya, diba? So, ayan, parang nagkakaroon din tayo ng DIY, tutorial, paano ba gumawa ng flowers. Okay, so here, we have some long stem. I think, are these roses or peonies? I'm not sure. Wow, wow, what's that? 핑크 장미 같은데 좋아하는 핑크색인데 딱 특별히 핑크 좋아해요. Siyempre, sa tingin ko pink rose siya and my favorite color is pink at saktong-saktong pink siya. Aww, kami rin, diba? Lahat tayo, favorite color natin. Okay, so I love it. I think ang dami nating nilalagay dito na different elements. Sometimes it looks like so easy, pero mukhang concentrate. Pero mukhang nag-enjoy din siya. For you, I want to ask you, Song Joong-gi, when you were learning it pa lang, yung floral arrangement, nahirapan ka ba? Or madali lang siya para sa'yo? 아니요, 어려웠는데 배우면서 이제 아무래도 어렵긴 해도 치다 보니까 하면서 기분이 좋더라고요. Siyempre, mahirap siya sa una. Pero dahil flower siya, parang every time I do this, masaya ako. I would get happy when doing this. Aww, actually, just looking at him doing his thing, parang nakakakalma, no? So therapeutic. Look how everyone's just like watching you like that. Like, 끝나갔어요? 몇 분 남았어요? How many minutes do we have left? oh, timer, how many more minutes? 2 more minutes. Wow, he's such a professional, no? Inaalam niya talaga. Okay. So, girls love receiving flowers as a gift. Sorry, chinichika pa kita ngayon, ha? Busy na siya, eh. Pero para sa'yo, ano ba yung... Okay, ano yung favorite gift na na-receive mo so far? As a person, as an artist? I'm sure your fans have been giving you gifts also. 어제 호텔에 들어갔는데 이곳에서 필리핀에서 가장 맛있는 과자를 내려가지고 과자 이름을 까먹었어요. 너무 맛있어서 솔직히 내일 시간만 되면 슈퍼마켓 가서 사가고 싶은데 이름을 까먹었어요. Pagkahapon kasi nung nasa hotel ako, may bumili ng Filipino snack, Filipino biscuit sa hotel. Gusto ko talaga yung lasa na yun, pero nakalimutan ko yung pangalan ng biscuit, kaya hindi ako makabili ng biscuit. If I had time, I would go to supermarket tomorrow to buy that biscuit, pero hindi ko alam yung pangalan ng biscuit. Nako, dudumugin na
natin siya ng mga biscuit, no? Hearing all those fun facts, I think he's wrapping up. Kayo, kamusta naman kayo dyan? Sino kaya ang gusto makatanggap ng flowers na to? Kayo ba? Sino? Kailangan yung pinaka-bibo. Yung pinaka-bibo. Ano, lumaban tayo. Umeffort tayo. Sino ang umeffort dito? Yung mga may props. Okay. Okay. Sino kaya tulungan? Okay, let's ask. Nandito pa ba sila? Okay. Okay. Ang hirap Ayan! May Ja, question. nagbabato pa dyan! Okay. Tapos na ako. Okay. So may nagbabato. Ayan, nagbibigay ng soft toy. Sino ang may gusto? Sino ang may gusto? Alright. 이렇게 오만 갔는데 근데 누구를 드려야 될지 너무 어려운데요. Ang hirap talaga pumili kung sino sino ang magbigay ng Here. flower. 아, Ayan. Hi! 안녕하세요. Okay. 너무 어려워. 제니가 골라주면 안 돼요? Can you choose for me, Alina? Gosh, ang hirap. Ay, okay, kasama pala ito. Ang hirap naman. Ah! Okay. Over there. We should be giving this flower and the guys. Sino kaya? Sino? Ayan, tumuturo sila dyan. Si Mother. Hi. Please introduce yourself to everybody. Come up here. Come up here. Yeah. 네. 올라오세요. Okay. Don't be on stage. Guys, palakpakan naman natin! Let's be happy for the successes of others. 사실 아까부터 Okay. 되게 행복한 표정을 Okay. 보고 계셔서 Maybe can you give a flying kiss para sa mga nandito? 안녕하세요. Okay. 조심히 올라오세요. Mwah. Don't worry Ano guys. yan? Sa Marami stage? pa tayong games mamaya, okay? Promise. 천천히. Carefully, slowly. How can I say slowly, 천천히, slowly? Dahan lang, dahan. Dahan-dahan. 다한다한. Oh, so nice, right? 다한다한. Dahan-dahan. 다한다한. 안녕하세요. Nice to meet you. So guys, palakpakan naman natin. We have Madam Janice. 짠이. Hot again. 아니 아까부터 계속 눈이 마주쳤었어요. Kanina pa nag-eye to eye contact kami. Kanina pa. 너무 행복한 표정으로 감상하고 계셔서 Kanina pa siya, sobrang masaya siya kanina nung nag-eye to eye contact kami. Ayan, more. 감사합니다. How about more eye contact. Okay. O, diba? Ibigay natin. Okay. So, ibaba muna natin. Flowers first. You want to give the flowers? Let's give their moment to them. Ladies and gentlemen, so what you need? And this. Genius. Ganda. 와우. Aww. Sister Oji, oh, proud na proud. Siya talaga eh. Okay, talaga guys, nahirapan talaga ako. Muntik na ako mamatay sa peer pressure ha. So ayan, thank you and congratulations. Enjoy this evening. Kamusta po? Mabango po ba yung flowers? Kahit hindi, oo. Ano po ang balak ninyong gawin, Miss Janice, with our new bouquet from Song Jumina? Siya pa talaga ang gumawa from scratch. Itatabi ko sa pagtulog ko. I love it. The most precious flowers ever. Enjoy the rest of the show. Thank you. And congratulations. 감사합니다. Ayan na. Here, oh. Akin na ba to? The poster 이거, is 이거. Janice. 이거. I love it. What if... Hug it so she can feel it also. Okay, ayan. Thank you so much. O, di ba?
O, di ba? I love that. Oh, pati ako eh. Okay guys, ano kaya pa ba natin? Don't worry ha. Pasensya na sa mga hindi ko napili kanina. Okay, magalit sa akin ha. Marami pa tayong gagawin, okay? The next game is called Read My Mind. Okay, so this is gonna be very simple. So, let's start with the first question, this or that. Okay, so ready na ba tayo? Alright, timer starts now. This or that, kayo muna, sulat niyo muna. Mamaya na niya i-reveal ha? Okay, alright, so cat or dog, kayo muna, patingin ng sagot. Siyempre, dog. Na-lock in na yan yata yung answer niya. Okay, patingin ng sagot. Okay, dog, lahat. Tama? Okay, so let's see if it's a match with So Judy. Oh, okay, so, Or? all. Oh. Okay, ang cute na ha. Cute na ha. Kanina pa sila. Okay, let's see. Okay, tignan natin kung tama kayo. But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. I look at you and know it's alright. You read my mind, but I can see that you don't realize, and that's what